protrljamo dlanove energično, da pokrenemo energiju u našim čakrama i u cijelom telu. Zatvorimo oči kako bismo se dublje prepustili unutrašnjim procesima. Zatim protrljamo zglob jedne ruke, da otvorimo i sve meridijanske tokove, a zatim i zglob druge ruke. I počnemo da tapkamo karate tačku i kažemo, osjećajući zaista ono što govorimo. Iako osjećam da nisam dovoljno dobra, da nisam vredna i da možda nemam ništa vredno da pružim, idemo na timus tačku. Ja sada biram da prihvatim sebe. Da prihvatim sebe i takvu. Prestanemo sa tapkanjem, duboki udah. I sa izdahom otpuštamo sve ono što se oslobodilo ovim tapkanjem. Što se više uživimo u osjećaj, to će rezultat biti snažniji. Ono što vam stvara problem bit će iščupano iz korena, da tako kažem. Ne želite da kidate samo gornji deo stabljike, a da iz korena ponovo nikne nova biljka i da se vratite na staro. Dakle, prepustite se i imajte poverenje u proces. Idemo ponovo na karate tačku i kažemo, iako se osjećam izgubljeno i kao da sam promašila nešto važno u životu, idemo na timus. Ja sada biram da prihvatim sebe i tako. Biram da se otvorim, da prihvatim sebe, iako je zaista možda to sve istina. Da prihvatim sebe kako god da se osjećam, gde god da se nalazim na svom životnom putu. Osjetimo to u potpunosti i dozvolimo i suze ako se pojave. Duboki udah. A sa izdahom otpuštamo sve ono što se oslobodilo. Idemo ponovo na karate tačku i kažemo, možda ja zaista nisam toliko vredna i možda zaista nisam dovoljna i drugi su bolji od mene. Idemo na timus. Iako je sve to tako, ja sada biram da volim i prihvatim sebe i tako. Kakva god da jesam, biram da prihvatim sebe. Baš takvu kakva jesam. Idemo duboki udah. A sa izdahom otpuštamo sve što se oslobodilo. Sada idemo na gamu tačku između četvrtog i petog prsta. Možda ja zaista nisam toliko vredna i možda zaista nisam dovoljna i drugi su bolji od mene. Idemo na timus tačku. Iako je sve to tako, ja sada biram da volim i prihvatim sebe i tako. Kakva god da jesam, biram da sebe prihvatim baš takvu kakva jesam. Idemo duboki udah. I sa izdahom otpuštamo sve što se oslobodilo. Idemo ponovo na gamu tačku i kažemo, a šta ako sam preuzela tuđi sistem vrednovanja? Možda to i nisu moje vrednosti. Idemo na timus tačku. Iako je sve to tako, ja sada biram da volim i prihvatim sebe i tako. Kakva god da jesam, biram da prihvatim sebe. Baš takvu kakva jesam. Idemo duboki udah. I sa izdahom oslobodimo sve što se ovim tapkanjem oslobodilo. Tapkamo na gamu tačku i kažemo, sada shvatam koliko sam sebe odbacivala i prihvatala tuđi sistem vrednovanja. Sada vidim kako nikada i nije bio problem u meni, već u mojim pogrešnim uverenjima i shvatanjima. Idemo na timus.
Iako je sve to tako, ja sada biram da volim i prihvatim sebe i tako. Kakva god da jesam, biram da prihvatim sebe baš takvu kakva jesam. Idemo duboki udah. I sa izdahom otpuštamo sve ono što se oslobodilo. Idemo ponovo na gamu tačku i kažemo zahvalna sam što sam ovo spoznala i zahvalna sam što sam osvestila ovaj svoj deo. I idemo na timus. I zahvalna sam što sam ovo učinila za sebe, što se osjećam puno lakše i lepše. I sada udahnemo zlatnu svetlost u sve ćelije našeg tela, a sa izdahom pošaljemo tu zlatnu svetlost, ljubav i zahvalnost u svet. Protrljamo dlanove energično. Osvežimo oči, naše lepo lice i kada smo spremni otvorimo oči i vratimo se.